War Baman Kisngi, Awalam Shipi, the Unong Yalam News. Kajingalang jong Kadhun Menteri jong Sorkar Meghalaya kabalong ha kapratrik April aja absan kilarai kumni harum. Kadhun Menteri kalatung yo PS tangkiu IS pelashong thaj nagakam Chief Secretary jong Sorkar Meghalaya kum Chairman ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Kala menjur kajing terwa bon penkalai Secretariat Judge Secretarial Assistant and Domestic Help Rule Arajar Khatlai. Kinong bishar pelashong thaj kibla terwa da Sorkar jela ban penbahai ka post shong thaj jongki bat kajing yo jing mentoy kum kajing seu bay light mobile connection bat kabai petrol. Ka kabinet kala menjur na kabenta kabai light 6000 unit man la obnai. Kajing don kam mobile connection 1000 arspa man la obnai plus ka tax bat kabai petrol 6 letar man la obnai na kabenta ki chief justice bat ki judge balashong thaj. Kala menjur ban penkala ya ka Meghalaya State Language Act Arajar San. Katkum ka Meghalaya State Language Act Arajar San ka bakentup yaktin kasi bat karo kum ki official language. Ki balaban penon kam na kabenta ki exam ha ki district. Kajingle jong ka Eastern West Khasi Hill district. Kalong kabadan kam ban penlong yaktin kasi kum ka official language ha ka district. Kala menjur ya ka Meghalaya Witness Protection Scheme Arajar Absan na kabenta ban thau kilai tali ki criminal law ki bathamai hapo kare. Kita kilong ka BNS, ka BNSS, ka BSA. Bat kini kian ki bayada na kabenta ka Witness Protection Scheme balathau da ka Sarkar jela. Kala menjuri ka jingpan kala ka Meghalaya Housing Engineering and Technical Service Rule Arajar Khatnyo. Jong ka Principal Rule ka bakentup ya kidur ki bathamai jong ki post hapo jong ka Housing Department. Kala menjuri ka jingpan kala ka rule na kabenta ka committee banjit ye kerteng na kabenta bantung yu chairman bat ki dikhot jongka loka yukta kajing kut jongka cabinet ban kentiu ye ka sitting alawan na kabenta kajing shong meeting na ka 8000 sanspa shaka 1000 na kabenta ki dikhot bat na kalai 1000 shakan 2000 yu chairman War Baman Kisngi, somehow subscribe your channel Unong Yalam News.